Kevredena ew gundê ku di kevê devera aliyan di Rojavayê Kurdistanê de ku bêtirî 85 malî tê de jiyan dikin. Ew gundê ku dibû dîdargeh ji hemû rên deverê re. Bêtirî 4 cadeyên sereke derbasî wî gundî dibin. Mixabin ku îro roj gilî û gazindên welatiyan ji wan rêyên xwelî û nesehlayî tên kirin. جاده مجبنی جی نه جاده جی کیر نه نه چهار جاده ایرو تینه کبید نه نقبنا مو سیگر کادا صالح هشتی و جاده چی بوا و هندی بخراب و حتی نه و چقا ام چنه جموات بجنمت بیولا نابی و د یه پیش و ان شاء الله میچکن و هر سارجی بشتا خود دنما يعني إيرو أمش كبير دنا درت كفن بري ما هكل جركي لجيبي بري مال شلغبي أم نزار كي جاج عدير بهرن قالون بري خبدنا خبير جوا ولا بري خبدنا سيجر كا إيرو نقبنا مو سيجر كا 6 كيلومتر هنا نقبنا مو خربي جوا 6 كيلومتر هنا ريج بنيجي ناي آبايا إيرو أجرت كفي خاني كيدا كفي عرض كيدا أم أطفائية رد شغلنا حتى أطفائيتي يعني بالرنجة كي تأخيريتي أم بجنا هناك كم بياخي ولا ريكيرناي حالات اسعافی جمع هنا حالك ولاده به حالك نخوشيك به جبنيجي كفري دنا ام نزان مساله چيا افغن جداري چاوي خود رخصنا بدربكي نا جعدك نا خطك كاريزا يا نا وغند تدمزين حمو خطي اوينا كاريز حتى خطي حنفيا شكستينا واميچنا تابعيك بلديا كشكينا اميچنا جموانا وجمره بيجن والله يعني ان شاء الله يصل نبيوت خطيده ويصل ميتشيكن وتاليا وقت شيء حتى بايز خلاص بيت والله بخدي امكاني نمان ووضع ما والو نبتنه گوندی لی او کسن کو سردانا گونجی دکرن گلی و گازندن خو ج زحمتی هاتن و چوینه تانین لسر زمان راستی جهه شرمزاری و جهه چیکی گ خودی اوجدان قرب ویر میزین ده حریم تفدجی چا اولو خرابویا یعنی لآلیه سده و لآلیه باجار کی وقت چلاغا و لآلیه بحریم آلیه تفد و گریدای که بلهر یک خو پرتی و اوجدان خو وگری چما افری خرابویا راستی ادبینم چیکی گو خو ببینه بر پرس و ببینه الارکی وی وجدان خو میزینی و خو ببینه کم افری هف قاسی خرابویا و هف قاسی گنده کفری دنا ایشه و آزار دکشینی و گنده کی به وک بچلاغا و بحریم بلکی بهتری چل گندی پیدا باور که بلکی نه هاوین ریان اخید برا و بوین لگاوا گدبه دستان یک نخواهد گوری لی مجبور گوری گلکی عاجز بونه دبینه و آستانگین زور دکشینه افتشتکی نجه راحتیه جم چه کسی که خودی اوجدان ام بهدین افزن بگه چه کسی گل خواه گری و قارب خدمت که بگ بهتری گوندیان کو کار چاندنه و خویی کرنا آجالان دکن گازندن خو جپر سرکه یادنابینا گند و عردن خدا او عردن کو قوت زاروک خو جبر هم دکن نایا اب درا عملی سکنی اب پرامیا رئیسی جعالی گری پری و حلیق وابا اب پرا گود بزستان امش بنيجي مقطود من محروم دبن يعني چا علما وري جما و چام هردو جي محرومن وزيارتا مجيد پشتوي پري هيا بلكي وحموكا زيارتا مديت زستاني مريمه مقطوعا اما سر ملي خدكن اما الابي دخن يعني منظرا قون ببين من قالكي سر ما اسفن وبازي مجي زستانا مقطوعه بيركي متل آبادن في هيك في خبري بيجن بس مجبور دبن بيجن والله حتى فيدي خو رود دكن حتى آبادن شباني ما ويجو خو يباس وجندي حليق وجندي جري بري وجري دراجي او منطقه جي ما بجري دايزستانا ام جاميرا محروم دبن جي وريكا حمود بيتو سابينا وقال لك نخوشا وام قال لك بيرد عزبن وش خوزستانا جبني مقطوعه وفلاحتا مجي وياليا يعني تكاتوري من كارن هارن طنبيلي من كان بزري خو ببن امش بالنيز استانا جي محرومن بجمهيبي دكن ياخذ بينيت برده مسؤول ام دنگي خود جهر نواناكي بريافي قناتا هناكي جو اريكا بن مرا وبي برا هجمره جو كاربن شي بكن يدبرده مسؤول ان سباسيا وقت وقت جو شي بكن وف شغله هايبه كي بيس روجا ابو ريجي ابيت نبي دري ان برامج شتكن يعني جبني بلا هلين ويان بلا تشيكن يا هرجاره كم تشيكن اهلي كن شوالا دينا برين بوري كبچوچك دينا بري شاپتي ليد يعني البرمه خراتكي
وێجم هێڤینە ئەم دەنگە خۆشوارە دشێنێ پێمانی بۆ کاربن ئاریکاریە مەرە بکەن وێ پراهژ مەرە چێکن و کاربن وێ جادە هاناکێژی ئەف جادا نەقەبینامە و حەلێق ش بنی مەختوع دەبێ کەورێدەنا ئەو گوندێ بێشەنس di serdema kevnûnû da tevî pêşketina pênesazî û avahiyê û çaksazkirina cad û rêyan lê diyar e ew gund bê biherdimîne û welatî jî di heman wextî de matmayî dimênin ji wê piştguhkirina ku daxwazin wayê xizmetgozarî bicih nayîn ev pirs û hemîn pirsê dî jî dimînin li cem kesên peywendîdar û berpirs ji kevrêdena Berzan Hesên